थुगु मे नेवाते दथुइ जकमखो नेपाया संगीत खया हे छपु अतिका लोक येकुगु मे या मासिका बया नेवातेगु भूगोल पार्यागु मे ख थुली लोक येकुगु मे सृजना ज्या न्यागु धैगु मेगु कथा छम चोमिया भाव पिलुइ धुंका ख थुली तजिगु मे चोया नेपाल भाषा संगीत खेले पलातया थौतक मद्दिक दिशेधायक न्यजना चोमा संगीत साधक ख भाजु नील शाक्य भाजु शाक्य अतिका लोक उहाम लेछेनामी मेचोमी मेहलामी प्याख ख्या कलाकार न खसा नेपाया चित्रकला खेले इम्बोस्ट आर्ट या माध्यम नुगु कला मसिका दिम चित्रकार न ख दिलीप संगम इन्द्र व्यञ्जनकार थे जापी संगीतकार पिनिगु संगत हे थुली पला दिशे ध्याका दिमा संगीत साधक शाक्य संगीतकार संगीत संयोजक कथा जन्याकेत मागु अनेक संगीतया वाद्य व प्राविधिक गुण सेका दिला अभ्यास अबु साइला शाक्य व मा नुछेमाया शाक्य या कोखा इकुननी येले जन्म जुया दिमा संगीत साधक नील शाक्य थौंकने येला महानगरपालिका 11 वडाया चाकुपाटे चुनादी मचानिसे कला खेले मनकोसामा संगीत साधक शाक्यया मेहालामिया मसिका बोगु मेखा गल्ली दुने चिरंगु गल्ली सूर्यले दुने दुने गल्ली अले संगीतकार कथा मसिका बोगु मेखा झिगु संगीत खेले नेवामी नेवा भया सीमा पार्याना मेमेगु समुदाय तक लोक भागु अनुभवला वेकया सृजना आपला यागुदु नेपाल देय सीमा पार्याना बलिउडिया लोक भापी उदित नारायण दीपा झा कुमार सानु थेजापी कलाकार पिनिगु मने स्वा होगु सृजना बिया वेक पिनिगु सले नेवा खस नेपाली भया मे ह्याकीगु ज्या झिगु कला ख अझ तब्या याना बिला छंगु जिगु माया रत्ना। बहुत धन्यवाद दूंगा मैं अपना नील साखिया जी को क्योंकि उन्होंने इतना अच्छा कंपोजिशंस किया। वेकया याका संगीत वसले थोगु नापांगु मेचा जिलिसे छजा खसा आतक संगीत दिगुमी नेन्यापु थगु सल छापिया दिगुमी झिन्यापु मयात थगु छोसा जन्मजुगुमी पिपु मल्यात सूर्यनाथ शर्मा या निर्देशने नाटक अभिनय खेले पला तया दिम वेकया ससया पसन अतिक लोक भागु ख्याल ख दोची बोसिबे अफो प्रसारण जुगु टेलिप्या ख खोता बजी राजमती पेनाउने ढुंगला सुनाय धाउजु राजमती पेनाउने का सुनाय धाउजु भानुवती पटाचारा हिसिमधु थज्यागु प्याख पाखेन थगु अभिनय कला नेवया दिम वेका बहु प्रतिभा जाम व्यक्तित्व ख दानदै नानदै थोय आसा फिल्मे दानपया कला खेले सृजना या माध्यम जकमखु संगठन या माध्यम न सेवा यागु तातुना यल महानगरपालिका 16 वडा कलाकार समिति दुज कथा सक्रिय जुयाचुना दिम वेकया त स्वेगु मनजुलरे मेपाखे न्यू ट्यालेन्ट बेस्ट लिरिक्स निन्याद संगीत खेले योगदान यागु या कदर यासे ल्याकु राजभाइ शेर्पा नेपाल भाषा स्टार म्युजिक भिडियो अवार्ड तकले भाँडामा संगीत कार्य शेर्पा वेकला ट्याकादी धुङ्कुगु दुसा वेक आदिवासी जनजाति मातृभाषा विद्या राष्ट्रिय शेर्पा राष्ट्रिय चलचित्र पुरस्कार 2082 ट्याकेत तालागु इन्दिरा धिमे मैचा सके पाया संगीतकार नख थिथि खला पुचला वेकया गुण योगदान लुमंकु से हनिगु जान जु धुंकुगु जुला वेकया पला ख्वै लिउलिउ वेकया म्या निसेला शाक्य ओ क्या निखिल शाक्य न थुगु हे खेले सक्रिय जुयाचना दीपी कलाकार पिंख ओल्या ख थगु जीवन जक मखसे थ परिवार हेन जीगु खया नीति ललहना दिम संगीत साधक नील शाक्य गुण तजी नील शाक्य त संगीत साधक सम्मान जिन्छ सव पिखु देशासे लसता हनिगु थौया ज्याझोया तातुना छिकपिनिगु बोती लसता जाया चुंगुदु छिगु नुगन वेकया संगीत या लकस ले लेताई थुगु अपटाउन झझ धै
जित यम झिगु समाज या त थगु सृजना या जला मल्ल खेका दिम वेक संगीत साधक शाक्य जुया हना थौया थुगु ज्याजो गोसा गोदया जिपि प्रतिभा सेवा समाज न अत्तिक लेता थुगु लसता निरन्तर लुया चुनेमा झी कलाकार संगीत साधक नील शाक्य या गुणा झीगु ख्य सुर्द्यो थे झलमल्ल सदा थिना चुनेमा